Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Renggalai sana baca puniki, titiang Kusai Febianti, sareng semeton titiang, Itu Ardi Surustiawan Putra, saking 12/5, jagi melancaran, lan melajah, ngenenen inde toye. Majang reng ide dane sareng sami sane wang yang titiang. Reng Pulau Bali puniki wenten sane muaste game tirte. Game tirte puniki keanut oleh para leluhur lan penglingsir irage sareng sami. Game tirte puniki wantah mautama pisan reng keripan para jana. Sekadi keripan manusia, taru, buron taler sane liana. Kauripan jadme renggumi, nenten jakepah dados sane meparap toye. Toye punika, renggumi kawentenanyane sekadi 17%. Ni kemawinan, saking rien, toye dados pemacek hidup sang manusia. Asam punika, desa-desa kuno kawangun nampak saking genah toye. Asam punika taler, pewangunan pura-pura, akidek wenten sane nampak reng genah toye. Pura punika kawastanen patirtan. Sekadi sane sampun kesobiahang oleh Bapak Gubernur Bali, sekadi nangun satkerti lo ke Bali, punika sekadi danu kerti, sekadi Danu kerti punika sekadi danu tukad lan segara sane kasenggoh suci oleh krama Balinerien. Kawentenan tukad lan danu ring Bali mangkin sampun neten sekadi rien. Toyanyane mangkin sampun sayan nelasang. Lianan punika toya tukad lan danu imangkin ring Bali sampun male. atau asa punika irage dados parewan mangges tate uning reng kewentenan jagate. Mangges tate eling tur lestariang toye tur tirte ring jagat Bali puniki. Mangde toya ring jagat Bali sekadi rien bersih lan asri. Toye sani keanggen nguripin sekancan sani ngurip, taler keanggen pengelukatan nyuciang raga. Aingge semeton sarang sami asam punika sane preside aturan titiang taler semeton titiang. Dumugi napi sane titiang sareng semeton titiang latarang iwau wenten pikeunahipun. Lecing kangkung mesambel sere, Kirang langkung titiang nunas ampura. Om Santi 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 Om.